puluh degok pedung. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagdintan usiku Allah subhanahu wa ta'ala amang bagian tanu sulang ulang wano mapia ama papadalam sagiang kaiya kagagawi. Pagdintan usiku Allah subhanahu wa ta'ala uwadin usiku mga tunganay tanu pamilya tanu apo pengasasakit na pakabagrensiran Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pagariakan, mga bangsakan, ayadin na bialuyakan na sala-sala, nagu pada adat sirakan, walang-ulang wana makadadarpa, nagyang kutwa panalan salamakan. Yang kaya kapamagusaitan o imantua oras, na ayad na sumpatan tano, nagyang kutwa di itano di kapamagusaya, sagyang kutwa adzikr tadan-tadan si iku Allah, nagugyang kutwa ad-du'a pangni si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pagariakan si iku agama Islam gimala ami penalamatan si iku Allah, kagyang kutwa mga galabag mga simbatan si iku Allah natanto kumadakal paman na miyak kadagdagal kelas yagyang kutwa galabak aditedin tadum mutaw si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Sikum yang ay pus na miyaw syaitan wag yang kutwa tadum si iku Allah gulalan sa yang kutwa penggiraw utawa subhanallah alhamdulillah udina su salakawron na namya makalala uto ibalas nagu arga nagu paman na ikasos ato to Allah subhanahu wa ta'ala. Iman to na aya kabagantano sa usayan nagyang kuto kapakalalabi agyang kaiya paman na katru aw taus iku la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kaiya doa udi nagyang kaya adzikr na pagalintano saya matao. Pagalintano saya matao nagupaman na milalang agudnayaw kadakalan si ko mga Muslim. Na pugusain tano wanto na ikyaw sayaw nuno mga ulama. Ikadua kupagusain tano nagyang kuto adzikr tadun si ko Allah agina so subhanallah wa bihamdihi. Na isa pananana mababa apaman na pangni napagusain tanong insyaallah aso kadaklan nakatawan niya nagyang kai subhanallahi wa bihamdi. Tigo mga ulama afadlu tahlil 10 marrat, so kapakalalabi yang kutuwa at-tahlil paman na kapenggiraw tanong o di na paman na kisabutat tanu sagyang kutwa la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sama ka 10. Sama no to na upama ko gyang kutwa tao na maka 10 iyan to mabetu o di na materos iko mababas alungan yan na anto na ari balas yan na pakapuon si iko Allah subhanahu wa ta'ala. Anto na ari balas ay mbagayron wallahu subhanahu wa ta'ala. Nah, may alun sagyang kunto hadithu Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu. Pitro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat kana kaman a'taqa 4 anfusin min walad Ismail. Ayamana ugyang kuto hadithu Nabi tanwa Muhammad natigyan na sa tao terunian
agyang kutu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sama ka 10. Maka 10 yan itu mabatia. Na pumimili ka din ako oras ka pagaria. O sa ikaw ng batia sa ikaw kapita-pita. Anta ka sa agyang kutu kagabi-gabi. Anta ka sa agyang kutu paman na oryan ng mga sambayang ka. O di na andang ka batia pagari ko sa ikaw agama Islam. Bubayakan sa ikaw agama Islam. Agyang ka iya panduan ng nabitan wa Muhammad amya kalala ibalas. Sa ikaw tindeng ka. Sa ikaw galabagan ka. Sa ikaw opisinang ka. Yang kainarangkom saya su muslim. Api anto na igalabagatan kapaman na baga din na mababalo yung pamaadato. Anta ka baga din na mababalo yung businessman. Padagang ka. O di na taribasok ka. Paglin saya kepakay. Agyang kutwa paman na tao. Nagupaman na kepakay kateruan yan sa agyang kai. Apaman na at tahlil. Tingun nabitan wa Muhammad. Agyang kutwa biya tanu nabatian yan sama ka 10. Iyan mabatia na ayat na tingun nabitan wa Muhammad lagi diyan na lagi din umiyakap maradika sa talawa niyawa agyang kutwa miya maradika iyan na manusia na paman na pedesagyang kutu amiyang bebawata o di na miyakapuon si kwayaman yan na Ismail alayhissalam. Naman ito mga pagarian. Apaman nakatawantan wag yung kutwa kala ibalas agyang kutwa kapaka maradika. Ay lagi dia na uwad na mga uripan, mga tawa uripan. Napaman na piyakap maradika kasiran na ayaw kita yan na pekusaran sa tamo. Mapumasang kasiran sagyang kutwa paman na paman na kirkiran uli na kiuripan na kiran. Na upama kung sumanusya sumuslim nabatian niya nagyang kaiya paman na la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sama ka 10 nalagi des kanian denom yakap maradika yakap pamasa sagyang kutwa paman na pedekum bawatan Ismail saya kada kaliran na pat paman yan na oripan. Ino saya nanu mga ulama atira nagyang kana na hadith fihi bayan naw'in min anwa'i zikr nagyang kana na hadith na pabagusay niyan nagupakarayag niyan nagyang kutwa kung mga kelas yang kaya tadem si iku Allah gitu kagi piterakan apaman na malaatan tuwa mi penalamatan si iku Allah kamiyak kada-kada kelasi agyang kaya tadem si iku Allah. Sad nagi pagariakan sa paman na kepili kaum nagumapaparurun sa iku ginawang ka na paman na diin ka ditedem-tedemi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-usayin tanong yang kaya mga balas na upama ko yuti paman na dumadait ako ginawang ka nagukapaparwan o ginawang kan ayang ka din na paman na usara ading ka ditedem-tedem sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Na tigo mga ulama Aisa aklasi sagyang kaya tadin si iku Allah nagyang kutwa biyatiyatan o kagiya sutaw na gumiros kanya na la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. At tigo mga ulama maka 10 iyan o tumabto na ayaw na mababaloy abalas yan na mararapang iyan o di na malalagi diyan agyang kuto balas imbagay utaw imbagay wallah sa agyang kuto manusia miyaka maradika o di na paman na biyaluin niya na mapi ataw agyang kuto patkataw paman na mga oripan miyaka puon si iku paman na wala di Ismaila si ipan na miyaka puon si iku mga wata o Ismail alayhissalam. Nakatawan wag yung kutwa bangsa o Ismail alayhissalam. Si Ismail na antay amayan, naku na. Ha? Ha? So Ibrahim alayhissalam. So Ibrahim alayhissalam nawata iyan si Ismail alayhissalam. Nagyang kanan urina sunabiyula Ismail alayhissalam nasa naman bumiya puro tagyang kutwa bangsa o nabitan wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Napaman yan na
Giang kutuba asukala ibangsa nagupaman na kapanedu bangsa agiang kayang buat anu Ismail alaihi salam natanto kumala nagyang kutua kisabutan na kasagiang kaya tahlila pugusa intano sa 10 maka 10 nalagi dekaw miyakap maradika sagiang kutua paman na patakataw ang buat anu Ismail alaihi salam. Tigong mga ulama agiang kutua kapaka maradika nakatawan tanwag yang kutua kala iyan ibali nagubalas yan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Labaw na tigong mga ulama igida amano tuwa paman na aya mamaradik aya bebaluya uripan nataw. Paman na taw din na paman na miya baluya uripan apa disi ikum buwa tanu Ismail agiang kanan di itano diteruon ang buwa tanu Ismail nasiran sumang Arab. Kauto. Paman na kana ba Amerikan wagi yang kaya di tanu di panutulan. Odi na kana ba paman na Japanese. Odi na kana ba Chinese. Odi na paman na kana ba Filipino, Indonesia, Malaysia. Diang kaya paman na imbagay wallahu subhanahu wa ta'ala balas agyang kutua din yan di parumanan sa makasapul agyang kaya tahlil na aya balas yan na aya miyamara di kaya na patkataw si ikong mga Arab. Paman na so Arab natantuaya udi na ba paman na nasyo na ya amya kapya-pya na bubabantu siran wallah si iko paman na kapiran ang mga tao. Sabab sa giyang kutua katatago kira na giyang kutua mga sifat amya makapya-pya. Ayap ke ya sifat mga Arab na giyang kutua al-karam kapangalimuan. Tito din ko mga malimu agiyang kaya mga Arab. Apaman na giyang kutua kipangalimu niran sa giyang kutua paman na mga pediran nakatawan tanwag yang kutua di ikira di kapanutulatan to siran din ako mga lilimu ang mga manusia. Pada penapaman na kapira nagyang kutua asyaja'a mga wawaraw ang mga nasyo nagyang kaya mga Arab. Naginan paman na isa din na mapya anasyo nagyang kaya mga Arab na tigu mga ulama aya kemara di kagyang kutua tao nagyang kutua paman na pada kumbawat anu Ismail aginan sa mga Arab. Si Ismail alaihi salam na miyakap pangarumas kanian aguni ko paman na pakalaan ina iya na so Hajar paman na magintaw siran sa Makkah al-Mukarramah. Nagyang ko tumambu mga tao Allahu alam na sisira na makapupo sa Yaman. Yago to mga tao na mga tao to sa Yaman. Kagi paganay, apaman na miyagintaw sa Makkah al-Mukarramah, nasu Ismail aguso na iyan. Dada abayran na pwede. Da abayran na pwede. Dito mamu isu Nabiullah Ibrahim alayhi salam, nagyang kutwa panganinian, sagyang kutwa paman na pamilya niyan, siya kinibuga kaniyan, ya Allah na siya pang kagiyah kaya paman na pamilya ko. Matatago sila sa giyang kaya dara pa adisirto. Ada abayran na pado. Oy. Nagyang ko tuba sa mga Yaman na nagpeluba sila naman bu sa kesurut sila na darpa na isa din na paman na kaya balinganiran nagyang kaya Makkah al-Mukarramah nagyang ko tuwa kaya tiran roo na paman na si ikiran na miyaka pangarumaso Ismail alayhi salam. Nah. Tigo mga ulama agyang kaya Arab na padanan si kumbawat anu Ismail alaihi salam lagi dagyang kutu akiyaw saya tanurun kagiya sunabitan wa Muhammad na ayaki tutumpu ka bangsa niyan si iku Nabiullah Ibrahim alaihi salam na su Ismail alaihi salam ginani kiti tumpu kagyang kutu bangsa niyan. Tigo mga ulama agi ay hadith na piyakarayagi nagyang kutwa kapakala lebih yagyang kutwa katru au tau sagyang kutwa la ilaha illallah yaga ya la ilaha illallah nagina ni betuan sa kalimatut tauhid katru upama kutru au tau na miya pakai sesanian su Allah subhanahu wa ta'ala ayaka pagusaya sa mga ulama na tinagyang kaya la ilaha illallah nagi kiyak sabab aki adnu naraka agu yang ko ta surga. Gi sabab aki adna ko surga agu sunaraka apoy ko naraka jahannam. Iya pani paman na kiya sababan ami adun su dunia
miadin sulang wan taman sagiang kaya paman na la ilaha illallah kapakai si isaasi ku Allah subhanahu wa ta'ala miadin nagyang ko tuwa timbangan sa alungan na mori o di na anton na asa na paman na kulaw la sa alungan na mori giyang ko tuwa kapumagitun wallah giyang ko tuwa paman na kapumuyag wallah subhanahu wa ta'ala na aya sabab yan ng mga pagarian nagyang kaya la ilaha illallah kapakay sa isaatan o si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Aya ini manaw ng mga ulama o din aya maana nagyang kaya la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah nadakun simbaan na titu-titu inuntas wallahu subhanahu wa ta'ala. Da simbaan sangka iya dunia titu-titu udina benar inuntas wallahu subhanahu wa ta'ala. Adin mga say udina mga padapaman na kilay tanwap simba nagyang kuto mga pada mga tao. Ugain nagyang kuto kap simba ranon nakanabuto benar. Kagi paman nasiran mimbal nagumya mimikiran sa gyang kuto kap simba niran. Langun-langun apaman na miya beloy, miya din apaman na simbaan mga tao. Sangka iya dunia, nadad na baru ka benar, baru benar. Ayamu benar simbaan, aku kapapatutan na simbaan na swallahu subhanahu wa ta'ala. So tigo mga ulama agi, paman na dumadai taip maana sagyang kutwa la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin kailangan na kisumpa to natin mga ulama agyang kutwa bihaqqin benar inuntas wallahu subhanahu wa ta'ala kagi upuno ko to mana isa kagi anap tafsirun si mga ulama atiran na la ma'buda mawjudun illa Allah paman na daat tigiran simbaan amiadin sangka ya dunia inuntas wallahu subhanahu wa ta'ala nakagimad ang lamiadin apaman na simbaan sagyang kaya dunia malon yuman geda-geda agya kung top simbol sa apoy, simbol upama sa alungan, simbol sa ulan, simbol sa bituon, o di natin asa nakaadun wallahu subhanahu wa ta'ala, apaman na simbol niyan, niyak kada-kada ka mga pagariakan sa ikhwaga may Islam, o gaid na ayat titu-titu ang maana agyang kaya la ilaha illallah, na la ma'buda bihaqqin illallah subhanahu wa ta'ala. Di ko mga ulama, apa di sakaptuhu saya sagyang kaya la ilaha illallah na fahiya nafyun wa ithbat. Yang kuntu atigu mga ulama adudu nagyang kuntu an nafi kapag adaan ka. Ikadua nagyang kuntu ithbat na ayaman na ito nakatantuang ka. Duanan apaman na mapapadalam sagyang kanan apaman na la ilaha illallah apaga nayro nagyang kuntu an nafi kapag adaan ka na ikadua nagyang kutwa ithbat na katatuang ka. Tigo mga ulama nafyun lil ubudiyyati wal uluhiyyati li ghairillah. Kapag adaan ka tigin sagyang kutwa paman na kaswaswatan ka o di na paman na kasimbaan ka si iku salakaw si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Agina ni paman na titu-titwa maana agyang kaya la ilaha illallah paganayron na pagkadaan ka agyang kutwa ubudiyah apaman na yang kutwa simba o di na kasusuatan ka sa iku salakaw sa iku Allah subhanahu wa ta'ala wa ibtalu li ubudiyyati ghairillah nagupaman na yang kutwa betalan ka agyang kutwa paman na simba asalakaw sa iku Allah subhanahu wa ta'ala maana pagungkir na ka agyang kaya lang ulang wanap simba na salakaw sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkadaan na kagyang kutwa kasimba sa bituon, kasimba sa ulan, kasimba sa alungan, o di na anton asa na simbaan. Pagkadaan na kagyang kutwa kasimba sa gyang kutwa mga asnam, mga barahila, o di na gyang kutwa paman na piyagtaw-taw, apaman na bieloy o mga tao ap simbaan nila na salakaw sa iku Allah. Sama nuto na pagkadaan na ka. Lang-ulang wantaman, ayabu apilamba na kaunas wallahu subhanahu wa ta'ala. Isa kong mga ulama tanong, paman na ulama sagyang kaya ingitan waranaw natiyan na aya Isaac Yosef niya sagyang kutwa la ilaha illallah natiyan na kailangan nagyang kaya la ilaha illallah na aya kumadalam sagyang kaya puso tanong kagyung tikap tumumpian niya. Okay.
Kagi upaman na pia kay ring yan sa baso. Agi ang uto atigay na baso. Na upama ko andeng adna taguon. Natiaguon ko sula ilaha illallah. Na miya kasembur. Miya kasembur. Nadiptugumpi agi ang uto puso. Kagi paman na madudu agi ang uto matataguon. Ayat yung mga ulama. Akap tugumpian yan. Nagupaman nakapian yan na ududang keadaan. Odudang kaatigin agyang kutuan dengan matatagun nagung kaum butagu agyang kutua la ilaha illallah kapamanian nagyuti kapatagumpian niya ng mga pagariakan sa agama Islam. Kailangan na paman na swallahu subhanahu wa ta'ala na di maririmbang nagupaman na di kisika sa kutua swallahu subhanahu wa ta'ala kabas agyang kaya puso na paman na tatagu na kau nagyang kutua kalimatu la ilaha illallah ugain na adem penapaman na say amat patatago na kaun na mata na rin mga pagariya kapaman na diptagumpi agyang kuto paman na puso. Lagi paman nakap kesimatan wad na mga tao paman na ipsebutiran sula ilaha illallah ugain na upama buku ilay nakagyang kuto sabi nagalabakian nagapakaya magadimat naman ito. Pia kasugian ko ginawan yan agyang kuto kisakot na ko Allah agyang kuto kapakay sa isa si Allah. Uway doon ako di man ang bayang. Uway doon ako di mamuasa. Uway doon ako paman na pamagay sa zakat. Uway doon ako paman na miyak kadi. Ugaid na paman na magadimat. Nakatawantan, wag yung kuto ako kuman, naging kuto adimat. Uri na anton asan, apaman na sasarigan yan na salakaw si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Kapakaya paman na sumanga watayan na ayan niya na paka-prerintiin sa tanor amariga. Ad na mga lokas tano, balasan wala sa mga inatano, sabab sa iyang kutwasya, piransi ko mga watairan, o ba paman na pendepu ya panyakit, naira ko na piya kasising sa, paman na maring atano. Allahu alamu, paman antunay, mapipikiran ro. Hira ko na, adna miya kalalawa, sidno paman na sakasada na ro, nung tatagwag yung kutwa ina. Agyang kutwa paman na tanor. Apaman na gitu ko ni paman na dipin sa agyang kutawatas, agyang kuta mga panyakit. Napagalindinan na ng mga pagariakan sa agama Islam, kapanapoto apaman na iitunganon o mga ulama. Di kikupakay. Di asurigan tano inuntas wallahu subhanahu wa ta'ala. So wallahi makapupa-apaara sa ikulang wantaman. So wallahi makabubaya-baya sa ikulang wantaman. So wallahi pagagagas sa ikulang wantaman. Agina ni maana agyang kuto apaman na at-tauhid ar-rububiyyah. Apaman na swallay pemuno, swallay paman na pengimatay, swallahu subhanahu wa ta'ala pemuyag. Swallahu subhanahu wa ta'ala ipaman na makapupuupar si ulang wantaman akamapian o mga uripan niyan. Kagi swallahu subhanahu wa ta'ala na dumada itong sulang wantaman. Tigong mga ulama, ambutalan na ka, agyang kutuwa paman na kaswaswata ko salakaw sa iku Allah, wa ithbatun lil'ubudiyyati lillahi azza wa jal, na ayabu paman na tunto na ka, asimba na ka, naswallahu subhanahu wa ta'ala. Yuto mo mga pagariya, yuto mo pelamba na ka sa ginawang ka, apan man na ded na paman na titu asimba ninong taswallahu subhanahu wa ta'ala. Sama nung natin mga ulama, gumiraw ka, la ilaha da'at Tuhan. La ilaha da'at Tuhan. Nafi ito. Piyang ada ka. Giyang ito, lang wano, paman na Tuhan. Amya balu ya paman na pangin Tuhan o mga tao. Illallah, inuntabu suwallahu subhanahu wa ta'ala, nagyutip matuan sa ithbat. Diyan itong kasaginawang ka, apaman na ayabu at titu-titwa, benar simbaan na suwallahu subhanahu wa ta'ala. Tigo mga ulama agina ni paman na pembetuan sa kalimatut tauhid. Giyang utok man nakisusumpa to nagyang utwala syarikala taakid. Na isang pananan na paman na tiyantong ka apaman na daa sa kutwa wallahu subhanahu wa ta'ala. Wahdahu hadha ta'kidun li ithbatin fi akhiril kalima la syarikala. Apaman nagyang utok kapangiraw ka la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Na paman naptento nakakunuto paman na misusumpa to nagyang kutwa kalima at yantong kaapaman na ayabu at tuwan naswallahu subhanahu wa ta'ala. Hadha ta'kidun li nafin min awwalil kalima lianna awwalaha nafyun wa akharu ithbat.
Agina ni paman na kapugusayan ng umanga ulama tanu rahimahumullah. Yagutob man ang ginaw utawa lahul mulka. Apaman na ayako naman na ito na mulkus samawati wal ard na suwallah na kami milikan niya nagyang kaya tagu ulang ita naguso tagu lupa. Nagumantama ng mga pagarian. Yang kaya paman na kaya pangadin wallahu subhanahu wa ta'ala na adna kaadin wallah kumasantan nagupkilaitan. Adam paman na kaadin wallahu subhanahu wa ta'ala migagaib. Agya gana na paman na mga kaadin niyan sa tumampar sa langit na ditanod na katawan. Wanto na itatagusan wallahu subhanahu wa ta'ala mga kaadin niyan. Ayaw buwa paman na pkilaitan or na sualungan, suulan, subituon, o di na paman nagyang kaya sambra paman na pakaw masyarakatan ugoy na adam panapaman na miyak kada kalakadan wallah asin yan tatagwa sa gyang kaya langit dita doon nakatawan nagyang kana na kada kalakadan wallah subhanahu wa ta'ala na pagalin din na nakapupaaran wallah subhanahu wa ta'ala ayap po paman na kapakabinasanian ng kapakaumpianian na inunta nagyang kutwa idin wallah subhanahu wa ta'ala inunta nagyang kutwa idin wallahu subhanahu wa ta'ala. Paman yan na yaguto paman na suuran uni na tunasa na paman na kaadin wallahu subhanahu wa ta'ala na suuran na ayaw mo paman na kapaguran yan na idin wallahu subhanahu wa ta'ala. Daa paman na makapupa-apar sa giyang kaya uran inunta na wallahu subhanahu wa ta'ala. Aguso paman na pada paman na mga kaadun wallahu subhanahu wa ta'ala. Yung ito paman na kailay sa bituon, gina na paman na susabad na aya pagilmuan niya nagyang kaya ilmul falak. Paman nagyang kaya paman na ilmu sa gyang kaya mga bituon. Naruira na paman na psendi agyang kutwa paman na kapagagaudi na keswasu agyang kaya dunia na kapan nakutop na ito na pagariyan sa agama Islam. Kapan ako tutuwagin ko tuwa lagi dito? Ang iba man na ayaw man makapupa-apaar naswallahu subhanahu wa ta'ala. Yang kaya bituon na talo-talo. Ahada pakiad na wallahu subhanahu wa ta'ala. Paganayron, natiwallahu subhanahu wa ta'ala zinatul samawati wal ard na parahisa na yang kaya langit. Apaman na yang kaya bituon na isa man buwa kapkileng ka sa giyang kaya kapakapi langit na paman na yung uto mga bito miyak kapi buta lagi na paman na subito na miyak kada sa giyang kanan na langit naginan zina paman na paraisa na giyang bunta lagi ang kaya langit ikadua mga pagariya na paman na sudi malaya-layag nagiti mababalo yung gaidiran ikinaman o tuwa sumiyakaw na dap na GP isa ya nasupaman na susa kaludan uli na susa sa depan sebangan na aya dira nakakadedeg nagyang kutwa bituon apaman nagyuti pakabagay sa gaidiran ikatalo kiad noon wallah rujuma li sayatin na ipradim sa giyang kaya mga syaitan yuti mababalo ipradim gina naginambu makaliliusan na paman na subituon na di kapagay ba paman na abang kakuha isa apaman na hadap aya panubaba aya nga baloy no pama sa kutwa kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala di pa kay mga pagarian sa agama Islam ay lagi din mamulag yang kaya lupa dia kada-kada kalakadin saya wallahu subhanahu wa ta'ala apaman na malagi mga kaadin anta akamiya makaitutu akad alagi din lagi yang kaya virus apaman na dikilay agi kaya apaman na virus nakadnu wallahu subhanahu wa ta'ala. Kau pa makupiu-piu ada niyawan niya na ba't na paman na bagay sa niyawa inuntas wallahu subhanahu wa ta'ala dak iya pagaguga apaman na ubagyang kutwa say na ayakap kad niya na salakaw si ikwallah ayakakad na gyang kutwa maada na wallahu subhanahu wa ta'ala ayakap pagambuta gyang kutwa da na wallahu subhanahu wa ta'ala ayakakad ni sa niyawa gyang kutwa da na wallahu subhanahu wa ta'ala sadun sa kabaya wallahu subhanahu wa ta'ala na ayabu apaman na mapanggulaw lasang kaya dunia. Tigo mga ulama ala ahada yusariku Allah jalla wa ala fi mulkina daas sakatawbu si iku mga kadan wallah uban niya napkatumpok is wallahu subhanahu wa ta'ala ko kami miliki niyan sa giyang kaya langit nagugiyang kaya lupa dan asakatawbu
Apia sumanga malaikat mga pagarin ada abay na nakapagaga. Apia paman na sumanga manusia na ada abay na nakapagaga. O di na anton asan apia su syaitan na ada abay niya nakapagaga. Uba tumumpo sa giyang kaiya paman na kami miliki wallahu subhanahu wa ta'ala sang kaiya paman na langit mga langit na gugiyang kaiya mga lupa. Si ibu ana na paman na dumadait iku Allah subhanahu wa ta'ala. Yaguto ka pakagina utawa walahul hamdu. Apaman nas arku Allah subhanahu wa ta'ala subantugan wa huwa thana. Bantugan wallahu subhanahu wa ta'ala lianna ni'ama kullaha min Allah jalla wa ala kagi sulang-ulang wanulimu ang mapapadalam sang kaiya dunia nasya na makapupun si iku Allah subhanahu wa ta'ala alabiya malana gulabiya makuro. Daap kapuna nagyang kutuwa mga limu inuntas wallahu subhanahu wa ta'ala. Way din nakugiyang kutuwa limu na sing amya kuwa si iku pagaring ka inibagay niyan ka o di na paman na miya kuwang ka giyang kutuwa pamamagayan ku gobyerno o di na anton asa na kaya kuwang ka sa giyang kutuwa kamapian ka miya ka pangaruma ka na paman na sumanga pagaring ka o di na sulokas ka o di na anton asa na paman na kaya kuwang ka sa giyang kutuwa kamapian ka sa dunia na ugaid na giyang kutuwa kamapian na badan na mini sabab sa giyang kutuwa tao katit ayat titu paman na migir kaun na swallahu subhanahu wa ta'ala. Ayat titu paman na migir kaun na swallahu subhanahu wa ta'ala. Fahuwa alladhi yastahiqqu alhamda almutlaq na swallahu subhanahu wa ta'ala na midadaitun nagupaman na matatanturo na giyang kutuwa paman na yang kutu alhamdal mutlaq sulang-ulang wanubantugan narku Allah subhanahu wa ta'ala gitu ka balu niya na mutlaq lang-ulang wan riyang kung makagiyang kutu hamd bantugan apara musiku Allah subhanahu wa ta'ala kagi paman na sumanusia nauban niyan din na tumagitong agiyang kutu alim ono Allah subhanahu wa ta'ala di nga manari magitong pagariya kasi ko agama Islam dia buwa paman nakapanginawang ka asikan sa panginawang ka limu anan wallahu subhanahu wa ta'ala. Nauba nga din na pumasyadi, apaman nakapaginawang ka, natanto kumala mga pangariya kan si kuwaga ka Islam. So kaman sagiyang kanan na hospital ang magagrabi agiyang ko ito apasintiron, apaman na ayabu akapipi aginawa niya, naka-oksiginan, napbaydan niya agiyang ko ito oksigi sa hospital. Asar buwa paman na di malup kedili agiyang ko ito akapaginawa niya. Nasukada nga lang sa mga tao na pagkaginawa piya ada ba niyan bayadan nakabayanan wallahu subhanahu wa ta'ala uli nalimur qawtu wallahu subhanahu wa ta'ala turungga piya apa man na makapumirpirak ka makapungukota ka langwan taman nali gyuti pa man akyat turuan wallahu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha o ba makuban yun na pumagito agyang kutu alimur kan wallahu na din yun na kagagama magito nagyuti kailangan sutaw nagyang kutuwa paman na malalayo no nagyang kutuwa din yan ikang babantu-bantuga si iku Allah subhanahu wa ta'ala kagi sulang-ulang wanubantugan narku Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa ala kulli syai'in qadir apaman na sulang wantaman nakapaar Allah subhanahu wa ta'ala i'tirafun bi qudrati lay wa anna shamilatun li kulli syai' Yina suka kumpabli utaw ayaw buwag pagkaguga na su Allah subhanahu wa ta'ala. Nagurang kumagyang kuto akap pagkaguga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Allah la yu'jizu shay'un fil ardi aw fis sama na su Allah na paman na daaban yan di ka pagkaguga sagiyang kaya langit agugiyang kaya lupa. Paman na ubak paman na su Allah na paman na upama ko ay matago sa pamikiran o tao na adna di ka pagkagawa na miyari ba tagiyan ko ito paman na itungan niya. Ang isu Allah subhanahu wa ta'ala na magagagan niya nagyang ko ito alang wantaman di manggulaw na sa giyang kaiya paman na liyawaw unupa nagugyang kaiya paman na mga langit. Ita arada shay'an fa innama yaqulu lahu kun fayakun sukun suwallah na iraad na kabayayan na ayabu adin niya diteroon na kun fayakun na paman na miad na giyang kutuwa siya. Kun fayakun. Adun ka na miad. Giyago ang ginawa Allah, kun. Paman na maadun ka. Fayakun na maad na giyang kutuwa siya. Sadun sa kabaya Allah subhanahu wa ta'ala.
Lagi na ni paman na usayan no mga ulama sa giyang kaya kalimatut tauhid. Pero manan tanong. Yang kaya ino sa tanong naginan su zikr ala ilaha illa Allah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka sapul ukana na mabatiya. Api ando din sa giyang kutwa paman na kagagawian ta akakadundo. Na aya balas yan na lagi dekaw may maradika sapat ang mga niyawas ikum bawat anu Ismail. Na ilay ang matanwa na ng mga pagariya. Upama ko banggad na nan pemetiya na Allahu a'lam na dia mira o isa ka minutos. Di mira o isa ka minutos. Maka 10 ka mabatiya. Agyan kaya la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Timing man na maka 10 na di isa ka minutos. Nami ang bagyan na kaagyang kutwa balas. Amyak kalala apaman na makapupun si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Na ila yung tanwanan si iku mga ginawatan. Apaman na giyang kaya man na simbo na di ka praktisan. Praktisin ka. Banga din na uding ganggal baga na din ka paman na katapangan na giyang kutwa kami sa giyang kutwa paman na din ka di ganggal baga. O di na paman na kapi agiyang kutwa simbang kas iku Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kaya kapagil mo na miya dagdagan so kapagil mo. Langon nakatawantan. Okay, nagyang kutwa paman nakapanggil bakaw narutan o di kurangi. Lagi nagyang kaya sambayang. Ad na paman nakatawan niya yung sambayang. Ipuno ko katakbir. Tamang ko kasalam nakatawan niya no to. Ugaid na paman na di makapsumbayang. Nakatawan niya nagyang kutwa ba na sa nagyang kutwa sambayang. Nagupamakatawan niya ang panagyang kutwa kekuwaw tawa upama ko di niyan siya panagyang kutwa sambayang. Na saya di makam bubuga ka agiyang kutwa tao sa agiyang kaya paman nakapanggil ba kaniya sa agiyang kutwa kanalian. Uli na agiyang kutwa ilmu yan. Nakataya, miyak watan o agiyang kaya paman na kapya. Uli na kapakalalabi agiyang kaya at tahlil. Nagupaman na miyak watan o agiyang kutwa balas yan. Natapangan tanong mga pagriya. Tapangin agiyang kutwa kau yag-uyag ka. Kapsagad na kau mga kadundaw na mga kagagawi. Nakbeti ang kau nagyang kutwa paman na mga laibalas at tadong si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Tumong walin tanong man sa giyang kaya ikadua. At yung mga ulama fadlut tasbih. Giyang kutub man kapakalalabi giyang kutwa at tasbih. May alin sa giyang kutwa hadithu Abu Hurairah radhiyallahu an. Pitro nabitan wa Muhammad man qala subhanallahi wa bihamdihi 100 marra huttat anhu khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Ay mana gyang kaya katro unabitan wa Muhammad sataw datu anta akabai atro unya nagyang kutwa subhanallahi wa bihamdihi. Ya kaya subhanallahi wa bihamdihi na mas mahubadi gyang utamu na mialitan. Subhanallahi wa bihamdihi 100 marra sama kamagatus ma. Yang utamu na maka 10 dia subhanallahi wa bihamdihi na maka magatus kamabatiya. Agumiraw ka subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi. Taman sa magana pagyang kutwa magatus timan. Ato na ibalas yan. Tigo nabi huttat anhu khatayahu na penasan wallahi ang kutwa lang ulang busa niya. Allah. Penasan huttat mada nama penas malala sa giyang kutwa dusan yan. Wa in kanat mithla zabadil bahr apya pan aya kada kala nagupaman na aya lagi dagyang kutwa dusan yan na lagi nagyang kutwa mga bura-bura sa kaludan. Allahu Akbar. Naman nagyang utakap sa kedarakatan o mga masa apaman yan na kedarakatan o nagyang kutwa paman na balas amala nagumakakailangan tanong. Magkakailangan nakapagariya kaayad na pinakamapya na makaw makasiku Allah subhanahu wa ta'ala na paman na ded na bang kamalalang kadusan inong na paman na miya pasad na ukyari na ang kaun Allah subhanahu wa ta'ala. Upong badaan na malalambo na pagarian namin itamantan. Ayaw kong nakiswag yung kutwa mga dusa apaman na daw nakarilay Allah subhanahu wa ta'ala na mabubuwag yung kutwa tao sa anuman amori. Mabubuwag kag yung kutwa dusa ka. Na waya panakya bakang galabag sa dusa yung kutwa pada mga tao na pararakan na miya buwang ka panaging kutwa paman na dusairan. Upama ko an nadidig ka manusia, miya pangangalabag ka sa bid'a,
udi ka namanya pakanggil bekas sama Asia na paman nasir ka na kawi dia na yang kutu adusan niya gi paman na di tanu di kapang adalah sagiang ka iya mga say ap ke mapakadaian na mukelalasan na giyang kutu adusa kagi margi na giyang kutu ataw apa kau masalungan na murid adna dusan niya adna malalam adusan niya na daw nakarilai wallahu subhanahu wa ta'ala. Tigo mga ulama huttat khataya yani ghufirat anhu dhunubuhu wa in kanat kathiratun mithla zabadil bahr na ayakuna ma'na utuna ghufirat anhu naril askanian wallah ku mga kadusanian api penagiyang kutu adusanian namya kada dosa alagi dia na tigo mga ulama na lagi dagiyang kutu bura-bura sa kaludan. فإذا قال العبد هذه الكلمة نعميك سوري بن والله نتروني نجيان كأي كترو سبحان الله وبحمده سماك مغتوسيان توما معلوي مترو غفر الله له جميع الذنوب نائر لأن والله سبحانه وتعالى سلام لغوان لسانيا جميع الذنوب لا ملغوان ميا لسانيا نائر لأن والله سبحانه وتعالى. Namalun yung mana aku pandupati agi yang kaya paman nakadustaan ap ke pasada yang ko tua tau yang kaya dusa ada apa lagu yang tanurun yang kaya dusa ada apa lagu yang tanurun amangat tau ayat kata Allah subhanahu wa ta'ala natina kullu bani adam khata la mulagwan dinumbuat anu adam na khata keribat upama ku aya pamikiran na kana saka nakapalagu yan nakasudusan na malilibat ka. Malilibat ka sa ngin kung paman na kapanggiraw ka sa ginaw nga bendo kung sarili kadusa. Diya ki mga pagarian. Kagi sukang nalabag sa dusa na miya kadagada ka lang. Kapagayayam yan dusa na sumatang ka. Kapagayayam yan dusa na supamamaginagin ka. Kapagayayam yan dusa na ngiyang kaya katuro ka, ngari ka. Kapagayayam yan dusa na ngiyang kaya limang ka, kung bagayayam yan sa nagyang kaya paman na mga saking ka. Bida-bida, uli na mada ka lagi ang kuto ka, kabusagi ang kuto. Ayaw malaw nagyang kaya puso ka. Kung bagay man naman iniyata ka, abaga doon na paman na, mamuno. Naman ito, miyan iyata ka, pati ako si pula. Namiyan doon sa. Ayaw panubang ka paman na, galubang ka, agyan kuto ka paman na, maniniyata ka. Kung bagay ito ka, paman ko na kasi agyan na. Udi na binasa na kan sutamu kian. Miya kada-kada lagi ang mutua paman nakakasuka taw-taw sa giyang mutua kadusta. Nang udi ke pala mo yan ang kaya mga tao, ang kaya dusa. Ang kaya dusa na kanababu paman na aya kekuatan ron nakamarataan. Wati ka siya ito na paman na darwa ka, nabadan na bau nakamapian. Naman tingko mga ulama kung pakayagyan ko ito, kaya doon sa utaw nagitod ni paman na kaya pakapaginon tunan ng kauyag-uyag-yan. Kung pakaya kaya turo ka, sa iko agama Islam, naging ko ito kaya nilubag ka sa dusa. Kagi miya pikir ka, biya dusa ko. Namun paman na kerarangitan ako Allah, nagitod ni paman na kaya panganin ka sa taubat, na miya baluyagyan ko ito kauyag-uyag ka, mustaqim, apaman na miya ginuntulan, o di na paman na miya katituagyan ko ito kauyag-uyag ka. Nabuadong pa na hadith Nabi Tanwa Muhammad katero Allah paman na di kanudun na madusa ang mga tao na sulusu Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao ang mga beradusa. Na penalamatan tanu suwanda kapiatan o kedusa na nabiyalu ini na paman na mga say apaman na pekalalas sa iyang kuto ang mga dusa tanu. Dibuat Nabi Tanwa Muhammad kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawabin. Ayat ini nama biasa dia kutu mga tawab keribat na kedusa na dia kutu di mamang ni sarila si Allah subhanahu wa ta'ala. Nanto na yukit na isaw na giyang kaya paman na kapanggiraw tanwa subhanallahi wa bihamdihi sa makamagatos. Kagi iprilaw no Allah subhanahu wa ta'ala. Kagi paman na giyang kaya kapamang ni sarila uli nakaprilay wallahu subhanahu wa ta'ala na madagalaw kityan. At na paman na kityan na bisabab. Kaya pinggulubag ka agyan ko ito agalubag. Naso kaya galubag ang kao nagyuto sabab kaya rila irka wallahu subhanahu wa ta'ala. Anong paman na paman na rin nilang ka wallah pangani. Piyanganin kao. Ya Allah Allahumma gufirli na rin nilang ka wallahu subhanahu wa ta'ala.
Sama-sama tu na adna mga galbag apa mana giyan ko to kapang galbag ko no tao nagyutud ni nanaw sa rin nila sa kanya no Allah subhanahu wa ta'ala. Isaw lagi ang kaya pagusaitan. Isaw susambuyang. Susambuyang na andi ka paman nakasumbuyang ka narumo ko ka na miyarurud na giyan ko to paman na miyang galbag ka kadustaan. Nalagi niya paman na sumudud ka na miyarurud na giyan ko to kadustaan ka. Lagi dia na suka kabagay sa sadaka. Nani ni kasudugaw taon na paman na pagkapanasuto sa giyang kuto paman na kadusta niya. Ad na mga galabag apaman na kasama pa na prit ang taw Allah subhanahu wa ta'ala. Tigu Allah subhanahu wa ta'ala adang pa na hadith at tigiyan na innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a. Mata anating wallah askan hadith qudsi hay mga manusia napkribat kanu nagukru sa kanu sa mga kagagawin na gusto mga kadulog da belabuyan tanu sa giyang kayadusa ugay dating wallah na sa kanni prelas kupaman na lang ulang walo mga dusa ni kribat agyang kutwa tawab kedan sa panginam sa iku ginawa niya gimala paman na iptis kay tanu na ipuya tanu sa iku mga pagaritan wa mga muslim. Mata nakipagariya ka, mariribat ka, amay ka, ayad na miyadar ka, nagyang utwa, pangina maperilang ka, wallahu subhanahu wa ta'ala. Bayariya pitur, wallahu subhanahu wa ta'ala, na umadu sa kanu, na di ka sa kanu, na perilaan. Aya pitur, wallah, na sulang-ulang wanudusa, na iprila, wallahu subhanahu wa ta'ala. Na antunay makaaran raka sa giyang utwa, din ka kapamang ni sarila sa iku, wallahu subhanahu wa ta'ala. Yang kapang ni sa taubat sa iku, wallah, na da oras. Apipili niya bapangirawa Ramadabu udina Dzulhijjah udina Muharram dia ipagariya sumuyang ka sa mga sunnat na pamangani kasi ko Allah sarila ka rin ilang ko wallahu subhanahu wa ta'ala ino ka di pagamay agiyan kaya kapangani ka sarila si ko Allah subhanahu wa ta'ala masuraso ang bangini wud no kahit tarusan, wagiyan na ano pa na mausay. Ano na yung mafasadagi ka iya o center. Ano sa mga bilang? Ano, kakamatan namin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له
Mi'ali pun Allah subhanahu wa ta'ala sa suratu Az-Zumar. Atigana inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Mata nasu Allah subhanahu wa ta'ala na iprila yan nagyang kutwalang ulang wanu dusa. Yaghfiru dhunuba jami'a. Lang ulang wanu kadusaan ama penggel bakagyang kutwa tao na prilan Allah subhanahu wa ta'ala. Waya kia dusang kapagaria napaman na miyaman ka, milalalim ka, miriba ka, mindermat ka, o di na antunasan napaman na kadustaan, misina ka, o di na antunasan na ipril auto Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat na dusa, aklas ya dusa, malagi malamay ito adusa inutan na ipril Allah subhanahu wa ta'ala. So giti paman na uba kanu kada isa panginam sa ikurila Allah subhanahu wa ta'ala. Isa pa namiyalo yung Allah natigyan na at-taibu minadhambi kaman la dhamba lahu yang kutwa tawa tiyubat yan nagyang kutwa dusan yan nalagid nagyang kutwa tawa daaban yan dusa Allah. Paman na upama ko sutaw na miya dusas kanyan miya kanggilabag sa kamarata na miya manganin sa taubat si iku Allah nagyang kutwa kaya dusan yan na kaya pamanganin yan sa taubat si iku Allah nalagi diskan yan din upaman ada dusa-dusa niya kami rilainan wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagup kebebayan wallahu subhanahu wa ta'ala yang kutwa mga tawa lalayun din yang kutwa kap pumanganin yan sarila si iku wallahu subhanahu wa ta'ala. Yang kutwa mga tawa lalayun yang kutwa din yan di kapamanganin sarila si iku Allah na kebebayan utu wallahu subhanahu wa ta'ala. Kebebayan utu wallahu subhanahu wa ta'ala. Tigo mga ulama aswallahu subhanahu wa ta'ala na ghaniyun hamid. Kawasa aswallahu subhanahu wa ta'ala ghaniyun karim. Kawasa nagupaman na miyaka limu-limu aswallahu subhanahu wa ta'ala yu'ti bila hisabin wa bila hasar na imbagay niya nagyang kutuam apaman na sisi iku Allah subhanahu wa ta'ala sada kapamagitong naguda ba paman na matatendu. Imbagay rakan Allah subhanahu wa ta'ala agya kutua paman na pumanganin na kau upama ko aya pumanganin na kau na prilang kanian na prilang kau Allah subhanahu wa ta'ala. Nagu iprila yang si kulang-ulangwan umanga tawag yang kutua dusairan liman taba ila Allah si imam busag yang kutua tawag pumangani sa taubat si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Na mamagitong tanwa mga ginawatan ini. Wapi antunay buta daga pagarian na asara mamangani ka belingan ka si iku Allah subhanahu wa ta'ala tubat ka si iku Allah subhanahu wa ta'ala na baka taubatan ka Allah subhanahu wa ta'ala. Api ang panagipagaria lang wana kalalalungan na paman na miyang gilabag kasang kaya dunia. Api antunay kaya sulda na ka mga grupo tunasan uway apaman na miya dusa kaun na prilang ka din Allah subhanahu wa ta'ala. Naguyang kaya dusa na kailangan siya rakatan wa mga Muslim na kanabatan wa ipumawin si mga pagaritan. Agi paman nagyang kaya agama na yasuban saya rakat ayasuban rakatan wa Allah nabitan wa Muhammad yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Pakalabudigan wa pamakalabudigan wa tibu Rasulullah na ubagan upamakarugan nagupamanutuloy niyo sa mga tao sa giyang kuto paman na kamapi aniran karila ikiran wa Allah subhanahu wa ta'ala wala tunafiru na ubagan di pamugaw uban di pamugaw sa mga tao ay panagay mapi ang mga pagarian na giyang kaya mga tao amawat sila sa ikwaga matano Islam na sebutan tano sila ng mga pagarian sa ikwaga ma Islam nangunan ang tano sila sa giyang kuto mapi abetad udi na paman nangunan ang tano sila sa ikwaga matano Islam. Tigo mga ulama amay kagyang kutwa tao na turun yan nagyang kaya dita no liturun subhanallahi wa bihamdihi gufirat lahu dhunubuhu na irilaun wallahu subhanahu wa ta'ala gyang kutwa dusan yan. Wa hadha ka ghayrihi min al-ahadith allati fiha takfiru lidhunub nagyang kaya hadith na lagib na nano paman na mga hadith ay naluyron mo nabitan wa Muhammad apaman nagyang kutu akatruyan na pedutusan yang kutu apaman na parilan wallahu subhanahu wa ta'ala gyang kutu mga dusa mga tao. Uwidat tigo mga ulama na wa anna hadha khasun lis-saghair
nagyang kaya paman na hadith na mapapantuanan natin yan sa giyang kuto mga ito adusa. Giyang kuto mga ito adusa, apaman na kapkadusaw tao na rono naman manunumpang agiyang kanan na hadithu na bitan wa Muhammad. Amma dhunubul kabairu fala budda min at-taubah. Nagyang kuto paman amang al-adusa na aya ukit kapril ayon wallahu kapril ay wallah siku tao nagyang kuto kapamang ni sa taubat. Paman na pumang ni nakakuno to rila siku wallah ya Allah miyakang gelebak ako sa kadusta. Rila iya ko ka. Nawiya kaya katubat na din naman yan kardin. Kenapa paman na adna suuna ka apaman na penggelebak na kaatik aya katubat na paman na melalagad na ka upama Manila. O di na ito naasan, o di na preneg na kalawas ka, o di na paman na di. Yung kaya katubat na paman na tap na yung kaswallahu subhanahu wa ta'ala na pangani kong sarila na may kataubat ka. May kataubat ka, pagkataubat ang kawallahu subhanahu wa ta'ala. Gina ni kalbud wagamatan wa Islam. Nabatan piya kargini wagamatan wa Islam. Na yun naman piya mga pagarian, nagyang kutuwa ka pakambalingan tanong si wagamatan wa Islam. Aya dalil, sagyang kana na paman na subhanallah wa bihamdihi agus mga pidang mga hadith aya kepenasyan nagyang kuto mga itu adusa nagyang kuto katero Allah subhanahu wa ta'ala surah An-Nisa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum upama katigu Allah pananggilay ni wagyang kuto mga adusa atunhauna anhu ay sa parami nukaffir ankum sayiatikum na paman na prela na miskanu sa giyang kuto mga kadusta niyo. Ay panakaturo na mitan wa Muhammad as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadanun ila ramadanin kafaratun lima bainahunna idha shunibatil kabair. Ay maana giyang kaya katuro na mitan wa Muhammad na sumanga sambay ang 5 waktu. Sumanga sambay ang 5 waktu nagyang kuto pagletlatan yan. Paman na pagletan subuh gusto luhur. Pagletan luhur gusto asar. Pagletan wasar gusto maghrib. Pagletan maghrib gusto Aisha. Pagletan Aisya gugyang kuto subuh. Abugyang kuto wal jum'atu ila al-jum'ah nabusu pagletan 2 timana diman. Nabu pagletan nagyang kuto 2 Ramadan. Kata alhamdulillah kunin tanos ikwallah isampay tanon yan sa giyang kaya bulan na Ramadan. Allahu a'lam. Nabadunde sumya gadagyang kaya Sya'ban, sumyul dagyang kaya Sya'ban. Sama na yan napaman na labi sa di kesaunan napaka umar katanon dagyang kaya bulan na Ramadan na napaman na kunin tanos ikwallah isampay tanon. Paglitan upaman na mga sambuyang, paglitan 2 Jumat, paglitan upaman na 2 Ramadan, kafaratul lima bainahunna, na iprilaon wallahu subhanahu wa ta'ala gyang kutuwa kadusta nagyang kutuwa mga tao, amay kapanang gilaan nira nagyang kutuwa mga laadusa. Amay ka maalak kung kasagyang kutuwa mga laadusa, na paman nag-YouTube ang mga sambuyang akap segeder ka 5 waktu, na iprilar kad wallahu gyang kutuwa mga kadusta na ka. O pamang ka kelepasan sa paman na mga dimat, prilang kau nu Allah subhanahu wa ta'ala. O pamang pianang gila na kasagyang kuto paman na dikatemgi agyang kuto Ramadan na 2 Ramadan, prilang kau nu Allah subhanahu wa ta'ala. Tigo mga ulama agyang kanan na subhanallah wa bihamdihi na ayabu apaman na udina siyanan sagyang kuto bis sagair mga ito adusa wa ammal kabairu fala tukaffaru illa bitawbati minha na sumangal adusa na ayaka prilaun wallah ayaukit kipril anun wallah sagyang kutwa tao nagyang kutwa kapakat taubatian wa in kanat mithla zabadil bahr apiapin aya kada kalagyang kutwa kadustaan yan na lagi dagyang kutwa bura-bura sa kanudan. Ibsumpat tanurong nagyang kutwa hadith mi'alu Abi Dharr radhiyallahu anhu suila Rasulullah ayul kalami afdal. Ini pakisa kun si kunabitan wa Muhammad wan tunay mga pipya sagyang kutwa katero. Paman na, timo-timo nagyang utwaptero tao, nanto na imapiyaw. Natigo nabitan wa Muhammad akala mastafahu Allahu li malaikatihi aw li ibadi. Ay pinakamapya si ko mga katero, nagyang utwap pinili wa Allah si ko mga malaikatiya na gusto mga uripniyan aginan su subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Naginan ni paman na karina dalil aku ipembegertano sagyang kutwa paman na dikatero o tao sagyang kutwa subhanallahi wa bihamdihi. Ada ba na pirawa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Paman isa penutwa
adna hadith katir Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam atigana kalimatani khafifatani fil lisani habibatani inda ar-rahmani thaqilatani fil mizan. Allahu a'lam nagiyan ko hadith nagiyan ko subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim natigu Allah dua taga katero apaman nama kepsiku dila kebebayan wallahu subhanahu wa ta'ala nama pernah ditimbangan sa alungan amori nama nutu agiyan ko to agiyan wallah at agiyan nabi ama pernah ditimbangan sa alungan amori agina subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Aya pagpusan tanong sa giyang kaya wasiatan ng nagyang ko to hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu apitero yan apitero Rasulullah man qala hina yusbih wa hina yumsi subhanallahi wa bihamdi 100 marra lam yati ahadun yawm al-qiyamati bi afdali mimma jaa bi illa ahadun qala mithla ma qala aw zada an alayhi. Aya man nagyang kaya katero Nabi tanwa Muhammad na sataw atero niyan sa giyang ko to paman na kapita-pita uli nagyang ko to kagabi-gabi. So subhanallahi wa bihamdihi sa maka magatos lam ya'ti ahadun yawmal qiyamah bi afdali mimma ja'a bihi nadapan ataw apa kau masalungan amaur ya banyan kalawan yagiang kutu paman na miya pasada aman yagiang kutu ataw aib sebut yan yagiang kutu subhanallahi wa bihamdi sama kamagatus inunta agiang kutu ataw apaman na pitru yan yagiang kutu lagi dagiang kutu aketro nagiang kutu ataw au zada alay anta akaliyawan niya natigo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakam barakatan nakatan wa Allah subhanahu wa ta'ala agiang kaya ditano digatututa si kuagaman yan na Islam lagu ayamala na paman na makauman na yan sa agiang kutu panaguntaman tano lagu makauman si iku mga galabakatano si batano si iku Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله